frères, on est tous des Africains. Comme disait grand frère, ça date d'il y a 30 ans, depuis votre relation avec Dr Khalid. Je pense que Monsieur le ministre était clair dès le départ, c'est qu'on a besoin tous de mettre en place une feuille de route. Je pense qu'il y a pas mal de projets qui sont en cours, notamment la SDCAF, notamment le développement des différentes relations avec les différents pays. Mais à nous, au niveau de la CAFELEC, d'être tous main dans la main, porteurs de projets pour l'accès universel à l'électricité, et non pas que. Il faut savoir qu'il y a pas mal de développement sur différents pays, notamment le Sénégal, la Mauritanie, avec les différents projets qu'il y a sur place au niveau du gaz, au niveau du pétrole. للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة تنظم الملتقى السنوي ديال كافيليك اللي كيضم 12 دولة لحد الآن إفريقية، اللي كتضم في هاد 12 دولة كاين حوالي 400 مليون نسمة. وهذا الملتقى هو ملتقى ديال تبادل الخبرات والتجارب وكذلك البحث عن الحلول، خاصة في الدول الإفريقية اللي اليوم عندها مشكل ديال الكهرباء ديال العالم القروي. حوالي 50% ديال العالم القروي في جل هذه البلدان المجتمعة اليوم محتاجة إلى كهرباء في العالم ديالها القروي. كذلك هذه الدول اليوم مجتمعة في الدار البيضاء إلى جانب الفينيليك اللي هي الفيدرالية الوطنية للكهرباء، كتبحث على التمويل ديال المشاريع ديالها، وكتبحث كذلك على الخبرة. والشعار ديال الملتقى وهو إفريقيا تثق في الكفاءات ديال إفريقيا وتثق كذلك في الخبرة والمهارات الإفريقية. وأحسن نموذج اللي ممكن أنه يتقدم في مثل هذه الملتقيات من أجل أن تكون إفريقيا قوية، يجب أن على الدول الإفريقية وعلى الشركات الإفريقية أن تدعم بعضها البعض، وأن يكون واحد الاندماج كما أوصى به صاحب الجلالة نصره الله، وهو أنه يكون تعاون رابح ما بين سواء الدول والإفريقية مع المغرب أو كذلك ما بين الشركات المغربية وكذلك الدول الإفريقية اللي ممكن أنها تكون تستقطب الشركات المغربية من أجل إنجاز في مثل هذه المشاريع. إذا كنتمنوا لهم إن شاء الله النجاح والتوفيق في هذا الملتقى هذا ديالهم، وغادي يكونوا ملتقيات أخرى في الدول الإفريقية. والمغرب بصدد انتهاء واحد، الحكومة المغربية بصدد انتهاء واحد من البرنامج ديال خطة العمل 2025-2027 غادي يكون مرتكز اساسا على التعاون ما بين المملكه المغربيه والدول الافريقيه انسجاما مع التوجه ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. Mais avec une vision claire et un objectif clair. Et on a d'autres rendez-vous, peut-être après une année, après 6 mois. Et comme vous savez, comme j'ai déjà souligné, on est en train de préparer, demain j'ai une réunion avec le chef du gouvernement. On va exposer notre plan d'action 2025-2027, axé surtout sur la coopération et les échanges commerciaux avec nos amis africains. Il y a une priorité pour le et on va matérialiser la volonté de Sa Majesté le roi Louis XVI pour aller vers l'Afrique. Merci et merci pour votre présence ici parmi nous et à très bientôt, Inch'Allah.